Totigarta chigosori echecho abasaye kurwase bunge ya machoge ya chache niko baburi gwesokia na gwesona ni ase chigosori bunenchereyemo yogokora mutumuko yoiga umutambe buya nabo chinga kecho niko bakwana chinga kwekera ase geti kyanyarenda egotoka se ward ya bosoti sengera ase biminano vya festasa gichaba webo bekro mukiki makwene kyangango sirara abasaye nabo gokinya chitalanta robo tirwa senchera yobekran very busy for a while. Togocheza tuelusidia fiki scandal mbalimbali vijana vile nkali toko winika rates vije vito join tusukume tournament bado tunao mheshimiwa kwa tuntokote morali na the next year tukikele yanga. Nataka mheshimiwa angalie vijana wadogo our support at least na playing kids viatu at least ndio watanacha talents. So kwa mheshimiwa tunasema shukrani kwa tournament. Nawe akifanya hivi at least ndio youths wakuwe busy. Wasifanye vitu vingine vibaya wakiwa kwenye likizo hapa nyumbani. So mheshimiwa tunasema shukrani kwa tournament na tunafurahia kuparticipate kwa tournament ya mheshimiwa. Furahia sana kusikia kuna mheshimiwa wetu Kichaba mahali. So I just want to say thank you again because we have enjoyed this holiday na naomba mheshimiwa uendelee kufanya hivyo. Nabonda ile bageri wake romora yeto Gichaba ngambia mono asenge ncho tamire kukuza chitaranta moso luse ya December niwe alenge luse ntambe mono lakini rende obere kago tobe kabisi go na ile bageri kumwakera ngambia mono na tungaba sae toitabiranie na ande twakoki gumono kenya samo echinguru na ya samo beko elinde agendere kutunza chitaranta nabano shikoli geti kenge bwati chiportals kiroro geti kabisa maoro monaro etentenero embulego tuyatere mageti. So we call upon the relevant authority, for example the national government under CDF kit, to make arrangements and prepare this facility so that our young generation banyara seba wakiro mopira alafu shikoli geti kende bwati baferio we not have jukua saba na njiba kobera nabano shikoli geti kaba ntaba ikire geti kabisa mugasoba sambete mbabwati aseba koiga manone mburiso cyaka gotuto gotweru tumya ko kime gito koiga ma people abana bagera bariga kanyora abantu bago babwa tokoboko nabone we have identified the majority of them bale young generation ko kinabona egwako mopira buya banyora babwa tokoboko basoye gunone bi kwende kilige chinga. Some of the challenges to kwenda go emepira tedi enough yo kwaterezo hizi kama yango cha wake game alafu ngendo kende standards wakwa ni rekie ground